Alhamdulillah wa ba'd. Ade mihaku reaching in the ene miennani kole phone badaleeru enage mamma phone badala phone nunaga ena phone jawaben nudi phone jiballane anekaves irugonde fahun anekaves phone ringuwan pasha phone badaleeru ha mamma wima anekaves sama phone jawaben nudi phone jiballi migotag gos fasfaru hafaru enayan eduwahuga enage mamma guli ekamako egen evvis phonaka ena jawaben nudin agun men mifada miheka deterega bunani kiketo agun men komme miheko es dekeni eneki mara gos mihege gotuga mammaya adi buna kanta kon nudewun taanga mamme jawabdari wame sena beenu nui algon badane eneki wara gos mihe kamuga miburen hagigatuga gos miheki enage vere rabbuge amuru fulan ijaba dinuma fasfaharu gowalevi ege adu ivi eya biru kamfate de miha tima phona kulen inda tima mi iveni bangige adu evunima e adu eba ive hama rangalan eba ive mi hun datam seba fene ekamakois tima daaka beenumen nui anekkawe sehen ulenikon anekkawe ane bangi migotak gos reka duwalu faswagutu gowale uno ekamako ei ene gowaleve gowalu me kamakan ene kan qabulen nukurawun hagigatuga kurimbuni miha buren nubakan bodi mimiha labati akhunna waqtunne faswagutu algon men geveri rabbuge amuru fulan ijaba dinuma algon men gowalevi algon men e biru kamfate deve kama baninama algon men evani ilahan ada kuranjehe haqquga warabboda failwe enkamun bangiyeki tibaya gowaleve gowalu mekamuga hadan ebajehe eyan ijaba den ebajehe era dunia akhiratuga kamyabu wani